салом дӯстон, навори нав аз мошинбозори душанбе. Якчанд мошинои беҳтаринро дар ин видео омода кардаем. имрӯз барои шуморо пешкаш мегардонем. фақат дастгиҳоро фаромӯш намекунед, наворда яктаи лайка бигзорен, фикротонро ҳатман дар комментария бинависонед. мошинҳо арзон шидаги ҳастанд ё ин ки қимат шидаги ҳастанд, ҳатман бинависонед. дар як ҷой бароҳат бишинен, видеои моро то охира тамошо кунед. бовар дорам барои ҳамаи шуморо маъқул мешавад. бо алиф соҳиби мошини нав шавед. пулашро бошад то 5 сол ба ҳузур пардохт намоед. солона ҳамагӣ 16% бо доллар. муфассал дар сайти afta.alif.tg ё ба рақами 900 занг занед. марҳамат бародаро, BMW соли 2014 солай. Объем дизель. состояниш беҳтарин. салон шаг мегирем, салон шагак тамошо кунед бародаро. خب مولتیرول ستارستوب автомат, خب режим комфорт, спорт, эко про, салон кожа, люк, охлаждение, массаж. خب и так. اگر خفان تماشا کنه. нархира 250,000 сомон мега. номеро 0115500001 занг мезанед, яка барои шуморо бештар маълумот медиҳам. салом ба ҳамаи бародаро ва подписчикои канали Автолайф. инҷо улави чиходо аз магазини Автолайф аст ки бо нархи арзон шумо метавонед дастрас кунед ва инчунин шумо метавонед заказ кунед ва доставка ба тамоми шаҳри ноҳияи Тоҷикистон ройгон аст. ва адреси магазини мо бародаро шаҳри Душанбе, автоцентр, дарини прокати шассе даем ва тамоми ин чиходо мебинед ки тамоми ин чиходо ки шумо дида истодаед ҳама бо нархи оптои барои шуморо ҳисоб карда мешавад. биё ту ба Автолайф, пулод намешава ҳайф. мошина фасон бикун, душман бина кина кайф. фанди бародарҷон, биё ахе чиходоро биза, зимистон шидеса гармак мегардид. саломат бошед. Opel Astra-J Хачибек соли 2004. объем 1.6 инжектора, бензин. ҳуҷҷат танировкаш 1 сол. салон шаг мегирем, салон шаг тамошо, дарои қафлош, қатъиёнаи қафлош танировка дорад. механик, кондитсионер, мултирул, дарош дута электро. نارمد نگه خفان تماشا کنه برادران. چند سمک ها؟ 75. номерош 97 33 77 80 75,000 сомонӣ боз муомила дорад. Astra-J Caravan бародаро 2002 сол 1.6 инжектор
چشکو شدیم این ساسیانی دولمون شانسوزه چورسکای زرسکو این تنیروفکا کیوش داره هم؟ داره کجا تا ماه آگوست ماه آگوست داشت 2002 تازه 2001 تو خرگی نه 2002 داره عقبش رکنای گاز بنزین یا که؟ گازی اورچور داره گازی اورچور داره گازی اورچور داشته پشوش الکتروپاکت عقبش روشنای کاروبکاش میخنی کانسنر همش کار میکنه 100%. همش 100% کار میکنه چند تا هفته چکه؟ 70 تا 70 تا با موبیله میشوم نمرات نه 100 نه 909 11 303 11 303 آنها زنگ زنه که خطیش موبیله کنید ماشین که این حال دسته میتونید تاریخ خلیف کردید خریدارو نامه باردارو مرسدس باردارو 95 سال اویامش 1.8 میتونید طریق الف کردید خریدار نامه باردارو اوپل دوتی باردارو 96 سال ابیامش 1.6 پرستوی یک تماشا میکنه اوجا داره که؟ سالانه اوجا داره گاز بنزینه که؟ در عقبش روچنای در پیش الکتروپاکت ده کاروبکاش مکانیک لوک داره چند تا گفته سین رکه؟ 38 تا با مومیده میشه ها؟ نمرو چند دکه؟ 917 92 1282 مارا من زنگ زنه که خطیش مومیده کنین فقط سون ورانت یالیش هسته؟ ورانت یالیش هم ده مارا من زنگ زنه که خطیش مومیده کنین ماشینه که این حال داشته میتونید طریق خلیف کردید خریداری نامی باره داره سالانش این بنزین خاله که؟
8 моҳ ҳуҷҷат дорам. 8 моҳ ҳуҷҷат дошта, бензини холӣ. Балнош 50%. Краскаш созайники. салом дӯстон, барои хариди мошин маблағ намерасад? Мошин дӯстдоштаатонро бо алиф ҳозир бихариду пулашро бошад дар давоми 5 сол пардохт намоед. Солона ҳамагӣ бо доллар 16% бо сомонӣ 32%. пешпардохт бошад 30% аз нархи мошин аст. барои хариди мошин шиноснома бо ҷои истиқомат, премия, яъне рақами мушаххаси андозкоранда ва ҳуҷҷати дар бобати 3 моҳи охир лозим аст. агар соҳибкор бошед, патент ё шаҳдонома бо расиди андоз барои 3 моҳи охир пешниҳод намоед. муфассал дар сайти avto.alif.tj ё ба рақами 900 занг занед.